DCM ka KHDC uba PNCM benta kasi ulayar senong po na ka benta ban pelong ya kijing jurep ya kijing trekam hapo ka te kasna trekam ka KHDC hanong po batru ban tep ya kijing tuna ki bran hapo ka te kasna trekam kanang ban penbet penbiang pat ban yo jing mentoy ki pat ba kumbala penpau du dip DCM ka KHDC uba PNCM ulay thu na lor ki wei ki ba ulawan manjurem ka bakham hakamat ka de ka yeng ka shri bakin pentrekam no kumba ka KHDC ka pentrekam hamanla ki district nang banyo jing mentoy ki pat ba ula penpau bru badan chupon ki jinguna ha ka te ka shna trekam ba unsara sha isi na ka benta banyat kran pat ban thawi ki lat ki limti kumno ban pen bhai ka yeng ka shri kanang banyo jing mentoy ki pat ba hamanla ki district da ka jingdan ka chna trekam ka KHDC kajingwan pejunga angkat ki officer mentaka sini hangnya nung po kan office kali nam tagi lai tadi di benta panungkong kali sepangka court apa pun bagi dia din bangla bu ya ka court jeung magistrate aman lagi distrik kota don kam na kumung ban senten la kanyi de berka manpower staff hidup kanyi de berka infrastructure de ngi soto ko kanyi gendu padi kong padi magistrate iman dan kami susio banten klanya ka manpower komputer operator LD badi Bencistan berdui di staff nomor ko bagiti bro ba kunjungi kebun kami iba pun kikisis ko nangnya kini kong atang dum talai spa di istikan kala dum kami ban kampen bahai kan profesor bukan manpower hoy adin bagajing penkelai ka CRPC syaka DNSS IPC sa syaka BNS dasi gobun ki tagi long confusion kai kabakuti kakam jungi long hadin baka gomen nang wa unut gobernur la notify ban indri kami ka BNSS badi ka BNS arling ko jungi kis banang ni sakaman in bai tekniki anji batamai hoy gumbap along ni ya forest lu ni lawan pet don building giba ni miradon kam shu ai don kam ban remove iki ban dimodis iki tapi kan yang sarak syaka police department ban ni batki inon kam nem building ni inon kam giwi infrastruktur nam ta kaput nam ta ka kanika business tax wan ni kabang itu kam ban renovate ban penma dan ba juga biangnya ini wasim dikeng asim estimate bat sama le bahagi di sini bangin yo ya kapan le bahagi ni kanika compound nang niru ka ban kami ban improve ban pemadan bagi fencing jika jing mandingin tasi long nam taban pek lang tra biang jong ini kami konselan ni